Horas mual adalah mata air yang diminta oleh opung kita zaman dulu setelah menanam 5 jenis pohon suci seperti bambu, aren, hariara, mintatar, apa lagi ya, lupa lagi. Nah, disinilah opung itu berdoa meminta pagar dan tawar dan tambar kepada Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pelindung. Botol kita nggak dong? Ini apa botol ini ada botol. Jangan botol. Bonok. Video dopung asa dong bareng oni simini muna di pangaratoan. Pasobusi holna. Video dana buru sarong bareng oni simini muna di pangaratoan. Pasobusi holna. Iya. Pantasan sih pandang-pandang tuh son. Merasa korong sesuatu di son. HP na mual nyopungon tuh. Iya, bener perhobaran tuh. Perhobaran di itu juga si Jabat. Itu gue dapat tahu nara si Jabat deh. Perhobaran di situ enggak si Jabat. Mulai dok tuh gatong nagok do hutani. Mulu raja dang pala gok do hutan sa do raja ni laki kan. Mulu ngagok raja anak. Ipadomu di bagasan to gak karajai kan tuh. Jadi tawar tambar pagar man mual ni upuk ton na Pangidonon tutu hatta paringan bahasa na bulu ni tawar tambar do pagar ni kasih mini na ida sejabat yan saya tahu cara oparan sepuluh ada mana tuh akanak na naman tonganon anak-anak na nadul mul pungi ale yung sedena ito mo ano hanya pung siapa to si nomor 2 ada nih tugas sejabat dah korban perjawaban dengan untuk perjawaban kan ison opo pasur opo anak opo pasur kan opo nasi busar pejabat dan sila botok perjawaban dulu anak kolbung itu diakat kolbung manaku natulong matong perjawaban mana orang tomok opo pasur tinggal ison namare sampai pangururan sampai si busar beriba ima double top na tutala. Kalau opo para niputan na siya na pati, tang roho tawo, kalau natuloy dito. To diakat hubung manakku. Ya arang mal dia putta perjawaban, ini mana tempat di besi jabat tomok. Jala arang do sejarah ni tong ani putih. Terangkat di mana sian tano yakat hariara. Setar gua di mana jadi kuburan di atas pohon kuburan di putam ya iro HP lalu besu siya naman to si gusar di mana pangururan to sila dulu si gusar pejabat dari talas dia boltok matong nama Tuhan si besuhi berbeda si menito mamanaw sorong siya huju sumalungun to parang sepuluh matong. Si kamu perdi ada amu neto? Aku pertama dah. Oh iya. Parang sepuluh ni. Pelan aku pelan. Saru paruh ida do nai tomoki ini anito. Ya. Muali ida.
Sarupo hana. Ay malang gina matongan. Hmm. O nabang na salang gina. Pasur po pasur di makan urak panakil po pasur. O ba anak na. Kan. O orzahoban tulo anak nesan. Sarupo do ida Oh, gogona. lagi naman to. Sisir-sisir lagi. Ito na panakil na bitwi. O ba mana ni pasur. Tulo na si hoban. Ang gini si pasur si hoban atong na iman ako mo. Di mo lo ito, buru? Tambunan bang. Marga? Ngalap. Calon dope. Parhutaon daw. Itu? Alay, kura saruk kina dobuli sokan, mudi meneng lawit eh. Alay utung mak. Oh, ini dia. Oh, itu teh. Oh. Alana. Tarhilala do tong ngomongi sapudan. Awon, do bulan tarhilala do pedong do pe. Alas roha.